بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, mga katautay manghuran, balhulmat kinikita waktu ini hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamudji sin masi kita niyo halawang pamarihala niya amuin lialapas kita niyo daing hakahiluhalaan sin dunya ini sababang tanyo kitaon in kahalan sin mga manusia hawak tu biyayaon ini masa ini usog babae maas bata hiluhala in kahalan pakaradyaan nila hisiura kuman in amuin wala nahiluhala hindabar iman dakuman amuin na mamaugbog sin pamaugbugmatan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na mga katautay manghuran ayaw kita niyo magbati laul magmaingat sin masin kita niyo sabab karna dain dihaini in kalapasan sin kita niyo anak apu Adam dain hakatan kangian dain dihaini in kasannangan sin kita niyo anak apu Adam dunya labilubad law akhirat sababin ini sara hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin mga katautay manghuran jari niya in pangadjian tanyo hawak turum ini amo na lang ta hukuman sin magkikita kita iban sin magpakita kita tungod pakaradyaan gaib hati niya amuin magpuputika-putika sin pakaradyaan gaib sin pakaradyaan susungon sin pakaradyaan limarayna wayroon kya sakupan biya na sin panyap nalawa tiyakaw wayroon nakakita na magdaawa in manusia ini in siya makaingat sin parakala gaib biya sin nasabot mga katautay manghuran in ini pakaradyaan dakula subay ingatun sin kita niyo mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna inhinang ini kabiratun min kabairid dunub dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala dosa manglungsad manglarak sin pag-iman pamarat saya sin kita niyo mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo bukon mahali maanib sin kakahinang ini na ini manglungsad larakun niya in ka-Islam sin kita niyo sababin ini mga katautay manghuran na mahulog siya papagsirik mahulog siya papagkupor iwan papagputing bisarahon tanyo mga katautay manghuran in amuin hukuman niya ini in mga ulama ajma' al-fuqaha ala anna al-kahana bima'na iddia'u ilmi al-ghaib wal iktisab bihi haram nagmaupakkat na hambuok in mga ulama maingat hukuman sara sin agama Islam bunal tuod in magputika-putika magkikita-kita amuin magdaawa bat makaingat siya sin ilmu gaib wayroon kaya sakupan wayroon kita iban sin pag-usahahayan in iyan haram nahambuk in mga ulama mapanto kahukuman sara sin agama Islam haram mga katautay manghuran kama ajma'u ala anna ityan al-kahin lisu'al an awaqibil umur haram biya da isab sin tungod sin magpakita-kita sin pakaradyaan susungon
in iyan nahambuk day sabing mga ulama, haramin hukuman niya. Wa anna tasdiq bima yaquluhu kufur. Iban sabunnal tuod in magsabunnal kau kumahagad kau sin kabtangan, sin magpuputika-putika, magkikita-kita, amo intao nagdaraawa makaingat sin ilmu gaib, na in iyan kakupuran. Ittipak in mga ulama, kakupuran mga katautay manghuran. Hati niya, uno yung pag-iyanon, magkikita-kita ini. In magkikita-kita, al-kahin, walladhi yata'ata al-khabar anil kainat fi mustaqbali zaman wa yadba'i ma'rifat al-asrar wa mutala'at al-ghaib. Siya na in dumihil, suy-suy, sin pakaradyaan, susungon, iban nagdaraawa siya, bat kaingatan niya, in mga rahasya, secret, iban sin makakita siya, kikita niya, in mga pakaradyaan ghaib. Uno yung pag-iyanon, ghaib mga katautay manghuran, in pag-iyanon ghaib, maghabaanin nas. Amo in wayroon na kasakupan sin manusia, biya na sin minal umuril mustakbala, sin pakaradyaan susungon, wal madiyah, iran sin limabay, mga ini pakaradyaan ghaib ini. Wayroon pangirab-ngirab sin manusia, pakaradyaan susungon, iran sin limabay na, biya na sin longta kialawaan atawa kiatakawan na di kaingatan na manjari magpakita-kita sin pakaradyaan ini, na ini mga katautay manguran, pakaradyaan ghaib, wa ma la yarawnahu, iban sin pakaradyaan di na pagkakitaan, wayroon kita, wa qad ikhtassallahu bi'ilmihi, amu in sabunal tud tartan tu sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangathayan. Makatautay manghuran, in amu in pagpakita kita ini, iban sin magkikita kita na malaggo in kapiligduhan niya, sabya na sin sambat, makalarak siya sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab makakupur siya, pamano siya, hikaruan niya, malagbuin katitipuhan niya, makatipu, pakamatauran sin manusia, amuin di nila kahatian in hukuman sara sin agama Islam. Hangkan na mga katautay manguran, ayaw tud kita magbati laul, magmaingat sin agamatan niyo, sawab in mga hinang biya ini, bangkitan niyo bukon mapanduga, nahon-ahon marakitan niyo, sawab karna, lauta, aun biya mga magkasabot, bunal, atawa, kimugdan, tukuran, sin magkikita-kita, na uno ini mga katautay manghuran, bisarahun tanyura, in ini tanto na sadya, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, day nga saitan, jin. Sabi mga manusia ini, nag-iipat-ipat sila, nagbabagay-bagay sila, iban sin mga saitan, jin. Amuin humakas-hakas kanila, na hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siabot niya hadis niya, hatungod sin aun waktu kumugdan, in amuin kitaan, iban tukuran sin magkikita-kita ini, na uno baha in kamatanan sin amuin kabtangan sin mga tao, magpuputika-putika ini, magkikita-kita ini. Hadis din kan Hafsa
iban kan Aisyah radhiyallahu anil jami' kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat in arinila sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan ya subuin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga manusia tungod sin mga magpuputika-putika magkikita-kita sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysu bi syai' in silayan wayruunda ay la ta'ba'u bihim ayaw kamu magparuli kanila manghalga sin pakaradyaan nila wala ta'khudu bi kalamihim ayaw kamu kumawa sin kabtangan nila faqala ya Rasulullah innahum yuhaddisuna ahyanan bi syai' fayakunu haqqa naw si mga manusia na nga subo dia dasin masatan biyayaun ya Rasulullah aun waktu law niya in mga kabtangan ipagbisara nila kumugdan in tukuran nila bunal in amuin tukuran nila sometimes Nino in arisin Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuhal jinni in yattu kabtangan yattu amu in kimugdan hatukuran nila kabtangan bunal tiyakaw sin mga saitan jin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtafuhal jinni tiyakaw sin mga jin saitan sababing kaunan nila mga katawtay manguran magsakat sila pataas langit manainghug sila sin amuin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun dan dihagumi mangdungog-dungog sila ampa sila manakaw sila kabtangan tiyo din matakaw nila sabab karna aun din dunahayan piaaon sin Allah ta'ala jaga amuna in patudjuhan sila tiluon sila sin bulakaw amin ayat na basa tanyo kaina waja'alnaha rujuman lisyayatin in doom langit piyangari-ngarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga bituon mahinang ilaw sawa sin wakturum sarta hinangan pa sin Allah ta'ala rendon hayan hipagtitilo pa mga saitan jin sawabin kaunan sin mga saitan jin madto manainghug pataas langit ang pamanakaw sin amuin pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon sin Allah ta'ala manainghug manakaw na tiyo-tiyo din karuwan nila sabab sin hipatilo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagkakitaan tanya waktu rum bulakaw shooting star lang tabiayan dahil iyan hipagtitilo ha mga kuwan saitan jin amuin manainghug manakaw sin amuin pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil diya humi tiyo da namu yan imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na aun waktu bunal in amuin kabtangan nila kumugdan in tukuran nila sumagawa unin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan si mga jini ni amuin nanakaw kabtangan hataas langit payakurruha fi uduni waliyihi ampa sila bang sila makatakaw na mari na sila pagumi mari sila pagumi ang panilayakas-hakas sa mga magpuputika-putika magkikita-kita yakas-hakas nila biyayan hatay nga uning diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fayakhlitu ma'aha mi'at kadibah in hambuok bunal yatto natakaw sin jin
Lialamuran sin mga saitan jin hanggatos kaputingan wal iyadu billah. Hadis muttafaqun alay mga katawtay manghuran. Fayakhlitu ma'aha mi'ata kadba. Lialamuran hanggatos puting in amuin hambuk bunal kabtangan niya tunatakaw sin mga jin hataas langit. Hanggatos puting mga katawtay manghuran. Hambuk riwayat fayukarkiruha fi uduni waliyihi kakarkaratid dajjaj. Yagas-hagas sin jin bang makatakaw na kabtangan na taas langit in jin mawa na maripa amuin gumi madto na sila pa amuin magpuputika-putika magkikita-kita amuin kakasi nila bagay-bagay nila hangkan na magkikita-kita ini nag-iipat-ipat jin nagbabagay iban jin wal iyadu billah. Mawa na yung mga jin saitan ampas nila yagas-hagas patay nga sin magkikita-kita kakarkaratid dajjaj. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin tingog-tingog sin manok. Nakarungog na kita yung manok kami. Nabiyat tumakataw tayo mga balik-balikan niya ito. Biyat yun hantang sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhlituna ma'aha aksara min mi'ati kadba. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa inhambuok kabunalan nito amun natakaw sin jin lialamuran nila labi pa daing hanggatus kaputingan wal iyadu billah. Lialamuran nila labi intaud daing hanggatus kaputingan wal iyadu billah. Hangkan na ini mga katawtay manghuran na di kita manjari mangandul, di kita pakaharun sin sarab karna kaputingan ini mga katawtay manghuran. Inyat to hadis sahih muttafaqun alay sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian siya sabut na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Qur'anul Karim in mga magpuputika-putika ini amo in nagkakasi iban si mga saitan jin ha suratul syu'ara parman sin Allah ta'ala hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aksaruhum kadibun. Parman sin Allah ta'ala ha suratul syu'ara uno mabaya ka kamu suy-suyan ko bang harap pakain magpanaog magnaog in mga kasaitan-saitanan sawabin waktu ini mga katawtay manghuran manuhuma in mga tao musyrik ha Makkah bangsa Quraish panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam but in pagsabbuton si Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran in iyan bukun wahi panuhuman ni nabiyan sa day nga saitan jin nong nga magnaog kanya na piyatarrang biyatal sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabtangan sin mga bangsa Quraish mga tao musyrik hamasayat to piyatarrang sin Allah ta'ala in amuin kasaitan-saitanan jin bang harap pa kain sila magnaog bukon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumarawa in mga kasaitan-saitanan jin ini tanazzalu ala kulli affakin asim magnaog sila maun pa mga kakasi nila affak ay kadub fi qawlihi amuin mga putingan na kalando akabtangan amun ay magkikita-kita mga katawtay manghuran amun hakas-hakasan sin mga saitan jin pag-us manakaw hataas langit. Ug in mga kasaitan-saitanan pa mga tao fajir fi af'alihi amin mga tao jaruhaka nagsisirik pa Allah Ta'ala di mag-ibadat di manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron pagtawakkal pa Allah Ta'ala baldusa
na amo yanin mga kakasisin saitan, jin, magmanaog sila maunhayan. Yulquna sam'a, ang panilahi paghagas-hagas in mga natakaw nila kabta nga nataas langit, hiyagas-hiyagas nila hapang dungog sin magpuputika-putika, magkikita-kita, wa aksaruhum kadibun. Sumarawa parman sinallahu ta'ala, in kamatauran kanila, putingan, in kaunan, wal iyadu billah. Saitan mga katautay manguran, nag-agad, saitan jin, iban saitan ben dia gumi, saitan manusia. Hangkan na mga katautay manguran, di wala kita nutihugutan sinsara, matto magpakita kita, sabab karna kaputingan, in amuin, kabtangan nila. Hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam biita niya, laisu bisyai, ay ayaw la ta'ba'u bihim wa la ta'khudu bi kalamihim. Ayaw kamo magkawa sin kabtangan nila mangandul. Ayaw kamo magparuli manghalga sin kabtangan nila. Sab kaputingan bang aon bisarahang buok bunal kimugdan kiyala lamuran sin labi hanggatus kaputingan wal iyadu billah. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian hamasayad to nga subura isab biya kanda Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulmi radiyallahu an, biya niya kala kultu ya Rasulullah umuran kunna nada'uha fil jahiliyah kunna na'til kuhan, in kaaunan namulaw niya hawaktu jahiliyah pa, kaawaman pa na magpakita-kita kami sin mga pakaradyaan na susungon pa mga sila magpuputika-putika. Amon nagdaraawa makaingat sin ilmu gaib. Unin ari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam liyang niya fala ta'tul kuhan. Ayaw kamu magkadto pa magpuputika-putika yan. Magkikita-kita yan. Naglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mga katautay manghuran, makawatan niyo in amuin hati niya matarang yaram katu tanyo sin sara in mamakay sin ilmu magkita-kita inibiyan atawa magputika-putika biyayan. Yadto na nasabot tanyo in kadalil-dalilan sabab karna mga katautay manghuran na in ini makasirik in amuin ilmu inibiyan. Sabab maita biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala alam Quran tialtantun niya siya sadya tunggal in makaingat sin ilmu gaib. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kasuratun namal ayat ka'numan taglima kul la ya'lamu man fis samawati wal ardal ghaiba illallah. Pamungan kanila ya Muhammad wayruun makaingat dain di ihisiw-siw na halawm sin langit iwan sin bumi, wayroon makaingat sin ilmu gaib buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala ra, buat malaingkan tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawabyat to hisiw-siw in nagdaawa makaingat siya sin ilmu gaib bunal tuod in hukuman kaniya musyrik, nagsirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna siya kuto niya in ginhawabaran niya biya da isab siya sin Allah ta'ala makaingat sin ilmu gaib para hal matarang biya sin Allah ta'ala parman niya halom Quran tupot tunggal siya ra in makaingat sin ilmu gaib ini. Dahil nga sabiat to na hukum sin mga ulama in manusia nagdaawa makaingat siya sin ilmu gaib magkikita-kita magpuputika-putika in siya natarbilang dahil nga mga tao musyrik nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sab siya kutunin ginhawabaran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala limbang niya sa kaula-ula simu siliran sin Allah subhanahu wa ta'ala.
na matarangin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon makaingat sin ilmu gaib buat malaikan Allah subhanahu wa ta'ala ra. Hikaruan niya mga katautay manghuran, bang siya nagdaawa, nagmatugas, batin siya makaingat sin ilmu gaib, in hukuman kanya hikarwa kafir. Sabab karna na wala niya piyagkahagaran in amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mataud hasu ayat Quran na may tawairoon makaingat sin ilmu gaib buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala ra. Suratul Jin biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Jin, wairoon pia ingat sin Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag siyo-siyo na manusia sin ilmu gaib, wairoon illa man irtada min rasul. Buat malainkan ni siyo-siyo na sadya in napi sin Allah ta'ala dahil mga karasulan niya riyan. Amuin pia tampal niya, pia tarang niya, pia ingat niya sin ilmu gaib. Mga karasulan dariyan. Sabab manunjuk ito mu'jizat sin in sila mattan nabi, mattan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biana sin nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun kahinapusan na rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairoon na dumatong mapuas niya nabi in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ingat sin Allah ta'ala sin ilmu gaib, sin pakaradyaan sung jumatu hadlaw kiamat, sin pakaradyaan jimatu ha mga ummat na kauna, pia ingat sin Allah ta'ala manunjuk ini sin mu'jizat pangitaan tud mattanin Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na hangkan mayta na hukum kafir in manusia nagdaawa matarang dita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon nakaingat sin ilmu gaib buat malainkan tunggal dan Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinisiyo-siyo ng napi niya rasul. Nabang siya nagdaawa nakaingat siya sin ilmu gaib sampai makahunaw na siya batin siya dihilan sin Allah ta'ala panghati sin ilmu gaib na insya nakupur mga katautay manghuran. Sabab wayroon na rasul dumatong puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakupur siya. Nangkan na ini mga katautay manghuran, wajib to di magtaubat kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin ini ilmu dengan saitan hasupaya malungsad malarakin ka Islam tanyo makupur in manusia biyayan, makaingat siya sin ilmu gaib sa matarang na mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pangatud kanya sin sara kadib, putingan siya intao magkikita-kita magpuputika-putika nagdaawa makaingat siya sin ilmu gaib, in pangatud kanya sin sara sin agama Islam putingan siya dahil habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab karna tiyakawan sin jin amun niya kasakas patayngan niya sarta liya lamuran pa lari hanggatus kaputingan hangkan na in pangatud kanya sin sara kadib, putingan siya. Damikian in Quranul Karim biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aksaruhum kadibun, in kamatauran kanila putingan, wal iyadu billah. Na yung pagputing mga katautay manghuran in karudduhan niya biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harap papinal ka jahannam, wal iyadu billah. Hangkan na subay mag-us-us kita ni mga katautay manghuran magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga katautay manghuran sabbuton tanyo isab in amu inlaw ta hukuman sin
magpakita-kita isabyayan. Inkainayat to, hukuman sin tao na mamakay, sin ilmu, gaib inibiyan, magkikita-kita, magpuputika-putika. Nayatutan nyo na nasabot. Di na makaliw, makakuha din hato hukuman. Musyrik, magsisirik, wallahu ta'ala. Hikadua niya, kafir. Hikatu niya, kadib, putingan. Wal-iyadu billah. Na marisab kita niyo pamin hukuman, sila magpakita-kita. Madto sila magpakita-kita biyayan. Biyari si mga ulama, mga katawta, magpakikita-kita, panagnaan, ay ya'tiya fayas'aluhu biduni ay yusaddiqahu wa biduni ay yaqsida fahada muharram. Aun tao madto, panagnaan, magpakita-kita, di da siya kumahagad, sarta mga subusiya biyayan, mga subusiya na inamuin hukuman niya haram, muharram, haram mga katawtay manguran. Wa uqubatu fa'ilihi alla tuqbal lahu salatu 40 layla. Hambuk riwayat 40 yawman. In siksa niya di tayo maunin sambahayang niya halawm ka patan adlaw. Atawa ka patan dum. Tao niyadto nangasubo paamuin magkikita-kita. Misan siya wala kimahagad sa nangasubo siya. In hukuman niya haram, nagdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in siksa niya di tayo maunin sambayang niya halom ka patan adlaw. Waliyadu billah. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dayha an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wa fi riwayatin 40 layla. Rawahu Muslim. Hisiyo-siyo inyadto pa magpuputika-putika, magkikita-kita, ampas siya na nga subo, sin uno-uno na. Di tayo maunin sambahayang niya halom ka patan adlaw. Wal-iyadu billah. Halom ka patan adlaw, di tayo maunin sambahayang niya. Hangkan na mga katawta manguran pakaradyan dakula. Na bukod hati niya ito, di na kau tumunay sin sambayang. Masi-masira kau kewajiban tumunay sin sambayang 5 waktu sumagawa. Ingata, di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa yan. Hat sadya kau na nga subo, misan ka wala kimahagad. Wal-iyadu billah. Nahangka na mga katawtay manguran, haram. Ayaw kita niyo madto kanila yan. Liangan kato tanyo sinsara. Sarab karna sa kaula-ula na wala kita nyo nagparat saya sin ayat sin Allah Ta'ala, sin tupot tunggalin Allah Ta'ala makaingat sin ilmu gaib. Damikyan sa kaula-ula nalawain pagtawakkal tanyo pa Allah Ta'ala sin susungon tanyo. Naamu yan mga katawtay manguran in panagnaan kahalan sin manusia. Ikaruan niya kahalan sin manusia. Hukuman kanila magpakita-kita ay yas'alahu fayusaddiquhu. Mga subusiya madto pamagkikita-kita, pag-ubos kumaharad siya bunnalon niya, wahada kufrun billah. Na hukuman hayan isab kupur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu 'ala al-insan ay yatuba minhu. Wajib pamano siya in mag-us-us siya magtawbat pa Allah ta'ala wa yarji' ila Allah, sarta magbalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat, wa illa mata 'ala al-kufur. Bangdi ang payabutan siya sin kamatay, mapatay siya halom kakupuran. Wal iyadu billah. Indalil mga katawtay manguran, diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu al-Albani.
Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo inyadto pa magpuputika-putika, magkikita-kita, pasaddaqahu bima yaqul, ampanya biyunnal, kimarad siya sin kabtangan, sin kitaan, sin tukuran, sin tao magpuputika-putika, pakad kafara, sabunnal tuod, nakupol na siya, paamuin, piaturun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabon naltod nagkupuro na siya, paamuin piaturun kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin piaturun, amunin Qur'anul Karim, Qur'an mahamulya. Sabab diarita, den di halom Qur'an, amunin ayat na sabutan yung kaina, Kul la ya'lamu man fis samawati wal arda al-ghaiba wal ardil ghaiba illallah. Pamungan kanila ya Muhammad, wairoon makaingat, hisiyo-siyo, sin ilmu gaib, den di halom langit, iman gumi, buat malainkan Allahu Ta'ala tunggal. Nabang siya kimahagad, nang himutin siya, paayat sin Allah Ta'ala, dengan sabiatin hukuman kanya, nakupur siya, kafir in hukuman kanya. Wajib magtaubat siya, mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya di mabut, mang siya di mabaya, abutan sin kamatay, mapatay siya halam kakupuran, waliyadu billah. Hikatu, hukuman kahalan sin manusia, magpakita-kita. Hikatu, mga katautay manghuran, ayyatiyahu fayas'aluhu liyamtahinahu wa yubayyina halahu linnas fahada la ba'sa bihi. Na hikatoy ng mga katautay manguran, amuin madto siya magpakita-kita, mga suho siya sa maksud niya, tukasun niya, patarang ni hipatarang niya pa mga manusia, bat in magputika-putika ini kabatilan, wairun kabunnalan, pahada laba sabihi. Na inyad to jiyari mga katautay manghuran. Na ini suko ini sin mga ulama, labiluwa na tuod muna na. Mga kaguruhan atau mga tulabul ilm na ngadji aun ilmu nila, mahugot in panindog nila. Di sila agun-agun, di sila basta-basta mara. Hampada pun bang amuin long ta sibilyan biyayan long tabiyan wairuunda panghati atawa kulang din panghati na mukun siya lamud din dihay katu ini biyan. Sabab ada kala marasya, sabab indian niya nagtukas siyaon saitan manusia, nagbabagay iban saitan jin. Nada kala di say ka marasya kamay kapitnahan siya. Hangkan na ini hikatu ini biyan, pamanga sila taga panghati biyan. Amun mahuhut in itikad nila, di sila basta-basta mara. Na maksud niya, mga subo siya biyan, hasupaya tukasun niya, hipatarang niya, pamanga manusia, sinwairon kabundalan kaputingan. Na ini ni mga katautay manguran, jiyari. Pamanga sila ahlul ilm, aun panghati. Sumabot kita nyukis sa mga katautay manguran, hasupaya tumarang to din kaputingan sin magpuputika-putika biya ini, amun biya sin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun kabtangan nila hambuok, kaya lalamuran sin labi hanggatus kaputingan, aun hambuok Malik, king sin masa nakauna, na yadto na biyan, yukas niya biyan, nagpakita-kita in Malik. Laong niya, mabaya ako laong niya, kitaan mo. In, susungon sin, anak ko, babae ni biyan. Nalaong sin amuin kuan, ay, sin, in anak ko lang niya kuan biyan. Hati niya, anak ko lang niya, babae. Nalaong sin kuan ini biyan, nain siya lang niya biyan, marayaw in susungon niya, in siya lang niya, makabana lang niya, prince lang niya susungon, tumaod in alta niya, tumaod in amuin, rijiki niya, kawasan niya, magsusung,
Piyarayaw na sin magkikita-kitain-kitaan niya biyan. Una-una niya na marayaw amuin mataas-mataas sindirilan kanya sin Malik. Biyayan. Kahinapusan mayan, biyaitaan na siya sin Malik. Ya kadib. Ya kaulaw niya putingan. Kubla ni magpuputika-putika. May talong niya. In anak ko lang niya usog. Wal iyadu billah. Nabiyan, inamuin kaputingan, sinamuin magkikita-kita biyan. Hikarua, ika-story ko kami mga kataw-taw manghuran. Aw nahambuok. Bakay ko biyan na nangadji akuan, ha Jordan. Nakagraduate mayan siya, story niya ni kako biyan. Nakagraduate mayan siya rin dito ato, ahon kaya lawayan nila magpuputika-putika, basa makaingat sin ilmu gaib. Nalaw niya pa mga tao biyan, kita nyo lang niya, ilmu nila lang niya kaputingan, kabatilan, na siyulayan niya matubiyan. Bangkaw lang niya matan makaingat sin ilmu gaib, tukura kuno, bangin ako ini, day nga hula, uno. Day nga hula, uno biyan. Di matuwa ko day nga foreign country, uno hula biyan. Lalong si magkikita-kita, magpuputika-putika, hula Arab laong niya. Nakikiingatan siya, nagpupungot biyan. Guro biyan. Hula Arab. Nalaw niya, uno lang niya hula Arab law niya. Mano aglaw niya hula Arab. Aun law niya Syria, aun Egypt, aun Yemen, aun Sudan. Uno lang niya rin dito ato. Nain arika niya biyan, Saudi Arabia balaw niya. Dahil nga Saudi kaw, nalaw niya. Bukon lang niya, dahil nga Jordan ako. Nakitaan yung mga kataw-taw manghuran, hinkaunan nila, amuran biyayta sin Allahu Ta'ala, iwan sin Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam, kaputingan, indiyara nila. Sartain Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabayta dabiya na ayat niya, wala yuflihu sahiru haysu ata. Di datuod papagparuntungan, di papagparuntungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di magparuntungan in amu in tao na mamakay sin ilmu sihir biya ini. Misan uno pa in hinamun niya pagkainahon niya na. Di na siya magparuntungan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuflihu sahiru haysu ata. Di na siya magparuntungan sin amuin na mamakay sin ilmu sihir biya ini. Sabab karna mga kataw-taw nanguran in magpuputika-putika, magkikita-kita in bang iban in piagbiddaan nila iban sin magsisihir bang ibarat magsugsug na makaminsan dariyan magpantungod minsan da tiyo din piagbiddaan in magsisihir-sihir in maksud niya mangjilaka doon nakapatayonin tao atawa parilan masakit atawa butason in magtiyaon atawa papagbugalon pagkaluhon in tao nagkakasilasa amo yan in ilmu sihir sihilan lang tabiayan mangjilaka in magpuputika-putika diya sa pantun madto usahan niya biyan dihilan mo siya ampas siya mangita-ngita biyan sinsusungon mo biyan wal iyadu billah na ini wairin dapyag biddaan nila mga kataw-taw manghuran. Abayta sin Amiril Mu'minin, hikaupat, Ibaginda Ali radiyallahu an, in akin niya, al-kahinu sahir. In magpuputika-putika, magkikita-kita, sahir, magsisihir-sihir da. Was-sahiru kafir. In magsisihir-sihir, namamakay sin ilmu sihir, kafir. Hukuman kafir mga kataw-taw manguranday nga kabtangan sin Baginda Ali radiyallahu an. Nabiyahayan mga kataw-taw manguran subay tud kita ng umanib sin amu inlang ta pakaradyaan ini. Sabab makakupur mga kataw-taw manguran makasirik labi luwa na tud
inna mamakay sin ilmu ini. Sabab may tayo tumakasirik mga kataw tayo manghuran, sabab tumtumuntan niyo in mga jin ini biyayan, di nila hirihil kaymo in ilmu sihir biya ini, bangkaw di huminang sin kabayaan nila. Uno in kabayaan nila, amo na in magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginisan yan, inipahinang nila kaymo. Biya sin, amo in lang ta magsumbay kau para kanila biyayan. Atawa, mangayo kau kanila biyayan. Na biyayan, hangkan na siya makasirik pamano siya. Biyayan in kaunan sin jin. In jin, saitan, di sila magpausal kaymo. Bang di mo agarunin kabayaan nila. In kabayaan nila, daakon nila kau magsirik pa Allah Ta'ala. Biya na sin magsumbay, sin habukon ngan sin Allah Ta'ala. Maglabot, maghinang bay-bay, halawang pamay-bay, tabiayan. Hangkan na kita mangkaw makakita, amuin, magkikita-kita, magpuputika-putika, makainu-inu biyan, aun lang mo, dollhouse. Buko natin dollhouse biyan. Bay-bay, sinjin. Iwan matto aun story pa biyan. Story kayo mo biyan, na aun sa tulong niya, anak ko biyan, kaya pulakan biyan, naman jari bigla na sadya nagpakita kako, nagpahinang kako bay, waliyadu billah, nasampay aw na pagtag niya biyan, yan dalawang baby biyan. Astaghfirullah al-azim. Na ini ni kakahinang sinjin mga kataw tayo manghuran, subay magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-uus sa pagsirik ini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab na ngayon na kautabang madugaing dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtawakkal na kau, madugaing dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kataw-tay manghuran, amuyad to into, kahalan sinano siya magpakita kita. Hati niya, di naman jaribian, haram. Haram mga kataw-tay manghuran. Na, dahil dihay ni, mga kataw-tay manghuran, pakaradyaan mahal nga, subaitan niyo hati niya, pandurahan marayaw. Sab, in mga sila ini, mapanday magtubiyayan. Aun waktu na hibayta nila, in amuin biyas sa kwinilaw niya biyan, Quran da biyayan. Na, astagfirullah al-azim. At awalaw tayo na kwinilaw niya, nakapangadji biyan, alim biyayan. Aliyadu billah. Na ini kapandayan nila, katitipuhan nila, hangkan na subay kita, mapandu ka biyayan. Sabi nga mga kapandayan nila, katitipuhan nila, sa kaula-ula magpatampal sila pamano siya, batin sila yaon, na mangungubat biyayan. Maigin masakit, di nga pamaranan, hangkan na makapiligdo. In kami nilaw niya, bukun law niya, mga maghinang mangjilak ka, sa mangubat kami kaahi, magtawal biyan, Quran da. Na misan biat mga kataw tayo manghuran, ayaw ko mag-usos kumahangad, sarab in mga iyan katitipuhan. Dia hayan hindi ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaunan sin saitan, mano siya iban saitan jin, zukhrufal qawli hurura. In kabtangan nila, malingkat, dirihilan pangari-ngari, sumagawa katitipuhan katahan. Nariya ayan mga kataw tayo manghuran. Hangkan na ingatun tanyo biyayaon, in mga alamat nila inibiyayan. Alamat nila biyayan. Yari aon mga alamat mga kataw-tay manguran, hasupaya katilasan tamagtuy, in mga tauyan, bukon, amuin lang ta, haturan sarain pag-ubat nila. Sabiat yung kapandayan nila, mangungubat kami nilaw niya biyan. Na, yari mga kataw-tay manguran, amuin kahinapusan, mga alamat, subay tanyo kaingatan, hasupaya kita nyo makaanib sin mga hinang sin mga tao na mamakay sin ilmu sihir ini. Dahil nga mga hinang nila mga katao-tao manghuran, manguwat bahasa biyan, mga subo sila. Su'alul marid an ismihi wasmi ummihi. Mga subo yan, singan mo, ngan sin tao na sakit, isulang ngan sin nasakit, at awangan hiina niya, anib na kaw, iniyan alamat mga kataw-tay manghuran.
sin intao yan namamakay sin ilmu sihir, magpuputika-putika, nagbabagay-bagay iman saitan jin, wal iyadu billah. Anib ka magtuloy, ay kung magpaubat. Ikaruan niya mga kataw-tay manghuran, kitabatut talasim ghairul mafhuma. Aun waktu magsulat-sulat sila biyayan, di mo kahatian uning maksud biyayan. Biya na sin, aun waktu ka kita mo magsulat mga building biyayan. Atawa mga star, bituon biyayan. Atawa mga huruf biyayan, huruf. Ain, alif, di mo kahatian, wayrun makna biyayan. Na anib kaw, iniyan, day nga mga alamat, biyaktul kato si mga ulama, iniyan, day nga mga alamat, sin ilmu sihir, na mamakay sin ilmu, sin saitan, wal iyadu billah. Day nga mga alamat, mga kataw-tay manghuran, talabu ba'dil asya al-ghariba. Mangayo sila, sin mga uno-uno na amuin maka ajaib, amuin gagalib-galiban, di na sin aun tao na sakit, kaulaw niya, dakaw marilaw niya binatang, atawa manok-manok, pag-uhos, ang pasumbay uni manok-manok keto, wal iyadu billah. Mang tanyo, pandugan marayaw, usalo ni nakkaltan, yung uning koneksyon neto biyan, pamanok-manok, sumbayon. Sumbayon na sin tao mangingita-ngita basay niya, atawa mag-ubat-ubat biyan. Sumagawain pag sumbay niya yato bukun hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipaglabot niya yato pa jin. Nabiyaning kaaunan nila mga kataw-tay manguran. Hasupaya sila tabangan sin jin. Nabiyayan. Damikyan day nga mga alamat sin mga tao na mamatay sin ilmu sihir biya ini amoy magpuputika-putika. Nagdaraawa sila kaingatan nila bang hisiyo in naghinang kay mo jilaka biyayan. Biyahayan mga kataw-tay manghuran. Magtukaw kaniya, hipakita, kitaon niya kay mo, hiikuan law ni naghinang kay mo biya ini. Jilaka niya, hinang-hinang niya, kaulong niya biyan. Na, iyan anib ko mga kataw-tay manghuran. Sarab inyan, sihir yan. Hinangan kaulaw niya, hikuan biya ini, hangkan na kau nasakit yan. Na ini haram inhukuman niya mga kataw-tay manghuran. Pagtahon siya musyra, hati niya ubatan mo in sakit sihir sin sihir da, di man jari mga kataw-tay manghuran. Sumagawa bangkaw mabaya mag-ubat na yan in panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita niyo tawal. Hangkan na kita ni diak magmaingat. Supaya kita ni maingat manawal, di kita ni marupang sin mga tao ini biyayan. Di na sin dua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas, adhibil ba'as, isfi anta syafi, la shifaan illa shifauk, shifaan la yugadiru saqaman. Atawa dua amin hindu sin Jibril alaihi salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkaw kiyugdan sin ilmu sihir. Amin mainu-inu kau. Niyato na ka pa hospital, pagbuwa sin laboratory result, normal katan, di katukuran sin doktor. Sa mga iparasahan mo, ilmu, sihir, kiyugdan kau, damikyan, jukop inaramatan yung panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hihinduan kau, bismillahi urqiq, min kulli shayin yu'dik, wa min syarri kulli nafsin aw aynin hasid, Allahu yashfik, bismillahi urqiq. Subhanallah, jukop inaramatan yung basahon mo mga dua ini, makatu hamay na at makataw hamahapon, bidnillah, kaulian kau, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kau matto pa mga magpuputika-putika biya ini. Basa lang tariyan, doktor biya yan. Sabing kanila yan, na ilmu saitan, iwan nila biya yan. Mga alamat na kataw-tay manghuran, aun waktu biya yan, dumaak, dakon nila, in amuin tao na sa sakit, amrul marid, bil baka alal janaba. Aun waktu, in mangingita-ngita, dakon nila, in tao na sa sakit, ayaw ka law niya magsutsi, ayaw ka mamay junub, dahil doon ka law niya, suway ka halawm junub,
hasupaya ko kaubatan, kaulian, sinsakit mo yan. Na, ayaw ko tugmakad mga katao tayo mga anib ko si mga hinang nila ini. Amrul marid, ahyanan bilubsi salib. Ang waktu mangdaak sila biyayan isab ini style nila, mga alamat ini, dakon kau maggantong uno-uno na biyayan. Ang waktu krus, atawa, tampara sa natuling krus biyayan, mga bukog biyayan, atawa mga tandok biyayan, ipasulog kay mo. Ayaw kau mamakay. Iyan ilmu saitan na yan mga katao tayo manghuran. Aun waktu mga alamat kakitaan mo hatao na mamakay biya ini magbisara isa-isa biyan sa kaula-ula aun diyan niya nagbisara sa way kakitaan mo biya yan anib kau magpatilibon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala guwa na kau rin nga pamaybay niya ilmu jin na yan ilmu saitan na yan manapay kau sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katao tayo manguran. Aun waktu mga katao tayo manguran, inhinang nila isabyayan, na ini makakuan. Hati niya, at tamtama bikalami ghairi mafhum. Amuin, maghakas-hakas matubig. Law mo biyan, mangmudungun, baitaan ko Quran, law niya biyan. Sumakawa, inkamatanan niya to bukon Quran sa bahasa-bahasa dyan to bau biyan Quran biyan pakatitipuhan wala mo kaya ingatan pagsirik na pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga katao tayo mataw diyan biyan maghuyup-huyup biyan biyan basa ang biyas sa biyan nasubay ka umanib si mga biya ini damikian kahinapusan mga katao tayo manghuran alamat ini kaibanan sa alamat mamman kaingatan sing kita niyo makaanib kita niyo dengan mga tao biya ini biyan talabuhu lil marid tazwiduhu bi asarin min asaril maddiya amuin nangayo siya patao na sa sakit uno-uno nakapanyapan biya na sinsudlay dili ako na sudlay mo salta iban buhok mo amuin yato niya mahad hasudlay mo atau mga badyo mo biyan dili ako biyan sulban mo na ini anib na kau ilmu sihir ini mga katao tayo manguran way connection bang mo talion biyan way connection sin sakit mo mon pami amin mga diakan niya to biyan nangkan na ini subay kita umanib mga katao tayo manguran sarab ini na makalarak sin pag-iman tanyo sarta makajulja na in ilmu sihir biya ini biya ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat anib kamu sin pito makajulja na dunya akhirat panagnaan siabot niya asyirik pagsakuto pa Allah Ta'ala hikaruan niya pag ilmu sihir biya ini biyan sambat sin Baginda Ali radhiyallahu an al-kahinu sahir in magpuputika-putika magkikita-kita sin ilmu gaib sahir na mamakay sin ilmu sihir wasahiru kafir in na mamakay sin ilmu sihir kafir long sin Baginda Ali radhiyallahu an nabiyan mga katao tayo manghuran mura-murahan malapasong kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala di nga kangian sin mga manusia ini amuin nagbabagay-bagay iban si mga saitan jin mga katao tayo manghuran na magmaingat kita nyo sin sara supaya kita nyo malappas nas'alullaha azza wa jal ay yu'idana wal muslimin min syarril ashrar wa qaidil fujjar wa syarri tawariqil layli wan nahar wa nas'aluhu jalla wa ala ay yusliha ahwalana wa ahwalal muslimin في كل مكان ونسأل جل وعلا القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.